Matongoretio ni muhotani wa tigiti wa kuhuranira giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Kiambu na tigiti wa Jubilee Ferdinand Waitito. Atongoria ni moritie muingi ugetikira kwiyumiria na guikiria kura mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Jukumu itu ria nene muno twenayo ni gwitiria president witu kura 1.2 million votes to make sure mweri wena ni igakorwo cieo. Aria angi makiambiriria noti ithini wa Kiambu tukambiriria na 1.2 million votes. Tuwe kitu kimoja ili tuweze kutengeneza timu ya kutafutia Uhuru Muigai wa Kenyatta kura. Oho ningi makoria ngwataniro ya NASA igetikira kwamukira moimirira ma githurano na makamimenereria makiuga ati ni ratugiria Atongoria handu ha gutangikira mabataro ma muingi. Jana tuliona gavana wa Bomet ambaye tuliambiwa yeye deputy prime minister ameenda kusimama kaunti ya Bomet kama gavana. Huyo ni mtu mwerevu, hiyo ni mtu mugi. Atongoria yamehitite guthii na mbere na kunyitanira hamwe ari ta njira ya kugacirithia kaunti ya Kiambu.